nizan khan UEFA Champions League season kalmeka quarter final second leg match li khel tura tangin match ni khel zo anita a zan ina match ni dang khele tura ruwa man ani bok hemi chungchang hi tuntum video a chuan kan soi zaw don ani nizan in khel result lam hi clear let masata ila chumi zuwa zan ina in khel tur te hi a THLIRLETNA kan nei vele don ani nizana Atletico Madrid in Barcelona mikhwalin Champions League quarter final second leg match an khela he match a hian goal thum alut first leg a Barca hi signifaya an tloma wangin second leg Atletico Madrid khelmuala khela hian hunti ratangin an attack angaya 4-2-3-1 formation mangin Lewandowski bencha anda thaza jok le naupang jok Ferran Torres tlarma a Barca hian anmal tlatti rani Atletico Madrid lam hian 4-4-2 formation mangin kan THLIRLETNA a kan soito ang dewin thila thlenga Sorlot bencha anda a Alvarez le Griezmann ten bulan tran defensive game khel tura mitam takin an ngai chumi awanga defensive player engemozat bul atran tir tura an beisei Diego Simeone hian mitam tak beisei lo dewin attacking player Alvarez Griezmann Lookman baka Giuliano Simeone te bulatran tira attacking play thalan tir thei tur a chhop chuak alanda na tang chuan counter attack a an hlawom don ati thei ti chuan in khel an tanta a hun tirte second somthum pahni na leka lamin iamal kan mungal apet gol te hleya Atletico Madrid goalkeeper Musuan adang man sham minute lina Atletico Madrid center back Longley Barcelona defender thin film khurlau iamalan nang chingin Longley a back pass tur lamin iamal hian atlan khala ball adan per sakman heta ball per hi Ferran Torres san changzuin khomwang lovin voi khata veng tu nei lo iamal apas ngala iamal hian goalkeeper chaw ama chhon to ti in kul takin Atletico Madrid goalkeeper Anat Meka goalkeeper kapkara ball tlangin a goal iamal hian tun season Champions League a goal ruk akhung klingta a hei baka hian a goal khung hi Barca sipur su then na masa ani Barca hian minute lina goal ma hroyan khung ta ka wang hian boruak asang zuala Madrid a Barca fans thom a tha ham hle in khel pani belbomin goal ni goal khatin Atletico Madrid hian ma an la hruaya ma se Barca hian ma bak an nei tlem ta sota beisei an nei sang zual minute somni palina ain her chuain Dani Olmo an penalty area shula in siam rem Ferran Torres bola pasa Torres hian rang taka golama atlan lupui nuwa moisetin apet goal zui Ferran Torres hian ading lamin bola siam rema atlan pui nuwa avelamin far post lama goalkeeper ban phak lawa rangin apet gola goal thatak akhunga Barcelona in ansipur ansu zau minute somni palina in khel pani belbomin team pani anin tluk ta chia Atletico Madrid hian first leg a signifaya ma an shruaina kha an hum rei lo hle hei wang hian mikhwal team Barca an phur tuala an goal bopo ana chunzom minute somni pangana lamin yamala outside football control puilu tukan muwa Fermin Lopez an goal khung narem chang nein goal lama atawa Atletico Madrid goalkeeper in van nei takin anak borin alaudan per saka Barca hian goal an nei bel teu hle minute somthum pakhanna Atletico Madrid hian dinglam sira an defense line a ball an changa heti lai hian an forward Griezmann in potletin mualaya atol luta mun all an ho kha mangchangka in Griezmann hian bola chanvele voi khata dinglam sira Lorente tan through ball thatak apengala Lorente hian asiam rem nu in penalty area Lookman tan cross ball nain Lookman hian apet goal chiang hle tichuan in khel pani belbomin Atletico Madrid hian goal thum goal nin ma an hroi le ta Barca ma bak akau le ta sot hemi nu hian in khel tangzui zel ma sela first half a goal dang alu bel talawa second half a in khel adul ta chuang lo bok minute somnga pathumna Lookman an penalty area pona tangin goal ro pui akhung teu hleya far post lam a targeta goal pon chia bola kalani he chance aum theina tura tangkai ber chu Alvarez ania Alvarez hian bola tlan pui nuwa in herin Lookman an mun all alo nei pha chu amang tangkai ani minute somnga pangana Barca hian an khung teu hle boka Atletico Madrid goalkeeper bokin team a chan him ma se heta bolkal zela hian Barca in moisetin Atletico Madrid defending an thiata ball changtu Gavian apet goal ngei don ni in langma sela Atletico Madrid center back Longley an puilu tukin alo block mana heta ball per hi Ferran Torres an changin moisetin top corner a thruai lut ma se Torres hi alo offside mana VAR a endikani nuwa goal hi pomsak an ni lo minute somruk parena Lorente an Atletico tan khungbel na rem chang anei vele a ma se goal zone a apet lova minute somsari palina Atletico Madrid hian corner an mangchangkai teu hle bok ball per Lenormand an goal lama pen ngalin Barca goalkeeper in thazetin adan sakani
minute samsari pasarina Lorente ball pass thatak sorlotan auma Barca tan last man chanchangin Eric Garcia an atitluzui thil thleng hi VAR a endikani hnuin Eric Garcia hian direct red card achoya no chua ani goal mamo din hmun chezoka ding Barca hian player tlem zokin an khel chhunzom angai pha antan comeback a har sat zual pha tabok hemi hnu hian hun pek bela Barca tlar hnung lam antal buaya goal an chhuat teu hle annuwa arauzo an 6-8 box atangin Barca tan tau goal na rem chang aneya ma se amang tangkai zo talawa tichuan goal dang lubel talovin Atletico Madrid muala Barcelona hi goal ni goal khatin an chaka ma se double leg ani awangin in khel pani belbomin Atletico Madrid hi goal thum goal niin Barcelona laka hian an chaka Atletico Madrid hian semi-final anin pet kai ta ani second leg a hian player of the match a Barca ta na tangkai Dani Olmo thlan ania Olmo hian assist voi khat nein ki pass voi thum anei mana goal shot voi thum anei bok Atletico Madrid in Barca player te an tight thin kara Barca tlar ma te zom khom tu poimo ani thina Barca game keng tu poimo atling Atletico Madrid hian Barca hi an paltlang ta ka wangin ti hian Champions League bi ka quarter final a voi thum anin ma chon to na atangin Atletico Madrid zoki atlang zok semi final lut zok ani ta veka sangni som pathum som pali season a khan quarter final a Atletico Madrid hian Barca hian pet latowa sangni som panga som paruk season a po quarter final a vek an pet la a tuna quarter final a bok an pet la le ta a Barca hian Champions League a hian quarter final a Atletico Madrid an ma chonin an la pal tlang ngai mia lawani Lukmen hian Champions League a match somni pakhat a khel tling ta a hetatang hian goal riat akhung Nigerian player zinga Champions League a hian Lukmen aya goal khung tam pahnih chawan oma chung player pahnih chu Victor Osimhen goal som paru khung to le Obafemi Martins goal kwa khung to te kha anni Lamin Yamal hi kum som pariat mi ania heti chung hian Champions League a goal som pakhat akhung tling der towa hein elna Champions League a hian kum som pakachin hnuailam player goal khung tam berani Barcelona hi UEFA buasa in elna a knockout stage double leg a khelaniin first leg an home ground a an khela an tlom bok chuan second leg a an thau chuak zo lo thina chutiang chuan a zonin voisari atlom zoka an tang to he an zia thalo tak hi bansan an mamo hle in khel zuwa Atletico Madrid ka shwetu Diego Simeone an soyin kumsom pali lai alo ni veta ma se he team hian tun thleng hian minlan norkal ani player te anin thlaka an lo dang ve ta zel chung hian Europa asang pali zinga kan tel le tak hi atia Barca ka shwetu Hansi Flick hian soibokin kan lom lo tak zet chance kan nei nuala abikin farsa fa chance kan nei tam zuala kan goal thumna khung na rem chang kan nei ma se goal kan chhuat ta zokani atiani ti hian Atletico Madrid hian Champions League a champion an la be sei fana semi final a hian Arsenal le Sporting in machona achak zok an machon don Arsenal an ni arin oma English club an machon phei chuan Atletico Madrid hi an ro rum zual emoni ti tur an ni thin bok nen Arsenal an machon phei chuan an game anem hau lawang Atletico hian Copa del Rey final khelma bak an la neya ti hian tun season a no moi pahni an la be sei chun zoma Barcelona hi chuan La Liga champion no moi bak be sei tur an nei to lo Nizana in kheldanga Liverpool in Anfield a PSG an mi khuala first leg a PSG hi signifya an chak to awangin Liverpool tan an buzola phim khor tak chunga nataka anetek angaya chutiang din hmuna an ding chung chuan Liverpool hian goal an khung thei lo tluan thak ani red chen tlarma an forward thar tun season tran ma an lei pahni ekitike le Isak Bulan tran tira tlarma a in ko player pahni man bel khom hi paun maktadoi ja som ko chuang dai ani he mecha hian Arne Slot hian formation aman than lo amanga tlarlaya attacking role play turin number 10 a McAllister ada defensive midfielder a Gravenberch ada boka midfielder veilama Florian Wirtz dain dinglama Saboslai ada boka tlar hnunga ero defender pali Virgil van Dijk le Konate te hawin ada PSG laka diamond formation mangin comeback atum PSG hian an formation man than 4-4-3 formation an mang thunga bultan tu te po andang lam te chiam lawa an bultan tu thang te bokin bulan tran Anfield ta in khel tur nema sela Luis Enrique hian Arne Slot hi a hlau lo hle nia ngai thei turin defensive player bultan tua ada tampha chuang mia lawani he mecha hian hun tira tangin in khel atang ngal ata fans thom a that boka wangin stadium chung bo ruak asang zuala hetiang kara hian minute somna a
Ousmane Dembele through ball thatak Zaire Emery an umin Liverpool goalkeeper Mamardashvili alo tlan chuaka adang per ball per hi Dembele an changin ladeu taka tangin Liverpool goal lama apet ngala ma se Reds goalkeeper hian alo dang le man ani minute sompasarina Kvaratskhelia ball vor changtu Zaneves penalty area a ball siam rem nuin Dembele an mor boka goal ngat sela goal moi big zinga rin lu thei ngei tur hi apet sang mama a goal talawa minute somni panina ero Liverpool player Gravenberch chan thataka bola tlan pui nuin Alexander Isak tan chance asiama ma se Isak hi offside baka apet goal talawa Liverpool in an base an mulau minute somthum pakhanna Liverpool hian goal an khung teu hlea ekitike ain hliama wanga lut sala an dinglam sira bola changa ake veilama cross in Kerkes le ama veng tu Hakimi ten an pluk chila Kerkes hian goal lama apet man ma se PSG goalkeeper in thataka lo dangin hemi per hi goal nai taka tangin Virgil van Dijk an PSG goal lama apet ma se Marquinhos an thazetin alo block sak man shama Liverpool atewa anral PSG an him hemi nu minute somli pathumna a Kerkes a ball pass film khur lawa tangin PSG in aneteka Konate an block thazet nahin Liverpool a chan him ani minute somli palina Kvaratskhelia an ball vorin Dembele an half chance anei velea ma se farsa fa hian goal lu talavin team pahnin huncha an nei gola an chantir theilo 5 veka second half a Zlatan Gakpo le Joe Gomez alu tir Isak le Frimpong ala chuak thunga Gomez hi alu nuwa nataka ein hliam hlau thona wangin lak chua angaya an roll thar duam Engomoa an lu tir second half tira Gakpo an penalty area pon atangin gola khung teu hlea sir taka targeta bola pe chungin PSG goalkeeper in adan sakani annuwa Gravenberch an penalty area pon theta tangin asot velea ma se apet sang ta shet minute somnga pasarina sala ball vor thalutu Kerkesan changin Hungarian left back hen huncha anei a khoral ta thunga a thiante pa sela goal ngei theitura ngai ani chungin voi khata goal lama apeta ma se goal zone apet lawa wangin remchang amang changkai talawa minute somrungna Soboslayan PSG penalty area bora bola pass film khur lawa PSG midfielder Zaneves an alo dan sak heta PSG in ball an chan hi mangchangkai in Liverpool an counter ngala Reds player te unoffensive to ema wangin tlar nung ven puitu an thanhem tok lawa chu PSG tlar ma player tlan chakle thiam te hian an mangchangkai zui Kvaratskhelia atangin Barcola an bola changa Barcola hian Kvaratskhelia apas le Georgian superstar hian veilama Dembele apas zuya Dembele an Hakimi tan chance tha asiam zui ma se Hakimi an apet goal lawa offside awm boka wangin PSG hian huncha an khoralani minute somruk pathumna Gravenberch an goal atem anei velea ma se ahlawam tok lova anulok minute somruk palina a PSG center back pachuan penalty area a McAllister atitluwa match referee in penalty spot akok ma se VAR a endikani nuin Liverpool in penalty an hlo chua hi penalty pekna khoba match referee in angai lova penalty hi cancel ani minute somsari pakhanna Liverpool roll thar Engomoa an gola khung teu hlea PSG goalkeeper in a safe man sham Paris club goalkeeper ache tha hei hi antan atangkai thin hle hetiang kara hian minute somsari pahnina akal mek tin Dembele an Liverpool penalty area poncheta bola changa McAllister an chu ngal ma sela asiam rem hret nuin mun ol amang changkaya aveilama akeveilam mangin goal thatak akhungta ani Dembele class kan muwa aduna muna tak ball ta in Liverpool base na ati chuai hemi nu hian huncha atam lutuk talawa additional time minute somkwa pakhanna PSG hian Liverpool hi thataka attackin veilam sira om Kvaratskhelia an penalty area nai zoka om Barcola apas ngala Bradley Barcola an mani Martial lo takin dinglama om Dembele apas Dembele an olsam takin apet goal zuya PSG goal ni na khungin Liverpool tan base tur aum to lo PSG ero an lim zual sota Anfield ta ngat European competition a goal chua lovin goal ni an khunga signifain an chakta ani tihian in khel pani belbomin PSG hi silifain an chaka Liverpool hian signifaya an hne lo to hi signify vekin an hne lo non lea home le away a an tlomna margin ain angani Liverpool hi an game khela ero masona auma ma se an mamo goal an khung theilo awangin an tumram an thleng zo ta chuang dawa Champions League champion lai PSG ero in champion non in base na an nei zui ta zela semi final a Bayern Munich le Real Madrid in khela achak zok an ma chhon don
second leg match hian Dembele hi man of the match thlanania aphu le Dembele hi season masa Anfield ta PSG in Liverpool sikhat faya an ne truma PSG changna goal khung tu thau kha ania season zone in Anfield ta PSG in Liverpool an ne na goal akhung Liverpool hian Ousmane Dembele hi anla dang zo chuang lo ati thei ome in khelzwa Liverpool head coach Arne Slot hian soyin kan lom lo tak zeta goal khung thei tura ngai kan ni kara goal khung lovin kan tluan kan malam hun ero a eng le European champion kan el phak ani ti kan lantir atia Luis Enrique PSG ka shwe tu hian soive bokin team pani in football thata kan khela wangin in khelbo ruak sang takania farsa fa khan kan chan a thazokin ka ria a chan chu in khel kan thunun zoka chance po kan nei nual second half a khachuan adang lam ta dewa kan tal boina sa le high pressing manga min norin ris an la huai leya kha wang khan kan buai le ani atiani ti hian PSG goal ni khung tu Ousmane Dembele hian Champions League a hian goal somni pali akhung tingta heng zinga goal ria thi English club laka akhung ni in English club te hi angam angreng viawa an laka goal akhung thei angreng le PSG hian azonin season thum chung chu Champions League semi-final anin pet kai ta French club zinga Champions League a season thum chung azon zata semi-final lut thei masaber an ni PSG kai shwe tu Luis Enrique hian Champions League a knockout stage B ka English team a machon nung panga ane 5 ka Farmers League tia English media te ngei poina an selna sathina rorel tu PSG hi English club te hian an ngam meu lawa English club te pet la tu English club mom mai tu an ni ta zel PSG hi tun season a French cup atangin an tlatwa chu wangin tuna hian tualchung league sangbar league 1 a champion be sein an din mun po athabera an champion ngei po arin om chu ba ka chuan Champions League hi an be se chun zom ta boka in elna an khela alian le sangber pahnia no moi choi ngei an tuma an buk po arit chun zom ta zel Champions League a ero an mabak claim zual to ma sela an mabak hi a ol samdon lavani Liverpool hian tun season a champion no moi an choi don talawa an nil don ti achiang ta a Arne Slot kai choi Liverpool hian season masa khan English Premier League no moi choin an ming alian ngal leya ma se an club chanchina transfer hun khata sum an man tamber record siam chungin player langsar le thatak tak club dangina an du ngoi lai an chu sak nuala chumi mangchuan tun season an khel ma se rin phak bakin an che chia Beisei phak lovin season an tluan ani taber maya tua chungin elna lama po an elpui club dang tamjok an che that lutuk big lo awanga season thara po Champions League khel phak Beisei na lanei ve thei chau an ti theya chutiang kara leng chungchuan champion no moi an Beisei nung ber UEFA Champions League ka an Beisei atham ral le ta ania ti hian tun season chu no moi choi mi lovin an tluan don ta ani Liverpool hian tun season a no moi choi thei panga an neya ama saber FA Community Shield kha Crystal Palace laka an chana Carabao Cup a Crystal Palace bokin an petla FA Cup a Manchester City in silifaya sopin quarter final atangin mual phau takin an tlaboka FA Cup atanga an tlak nuin match thum an kheleta heti chung hian Champions League atangin an tlafel le mander ani English Premier League a champion chu soilo Champions League an khel phak angem ti din muna an ladinga Arne Slot hian team a player thar te mangin masona athlen lova chuwangin Dutch coach hi adin mun anghet lo zual tura ngayani Marcel Liverpool hi team coach laka do theitak an ni awangin tun thleng hian wall out taka adin mun that lo lam thu team official te atanga hriat tur ala omlo Arne Slot ka shwena hnoya Liverpool hian tun season a in elna chinga an khela match somnga pakhat khelin chuta tang chuan voisom ni paruk chawan chaka voisari dronein voisom paria temeu an tlom towa an su nu a chuan omlo hle Liverpool ne tu PSG kai shwe tu Luis Enrique ve thung hian tun season a PSG hi in elna chiruk a khel puya chuta tang chuan match somli paruk khelin voisom thum pathum an chaka voi ruk dronein voisari chawan tloma team khong le tlo an ni zia an statistic hian a hril fia chiang le season masa angin an thom anatok lo ni te in mi then khat chuan an soya adik na chen aw mai theye ma se an su nu enta ila match somli paruk atanga voisari chau laklom team hi ma chonata na thlan om lo tak an nia team khong ber te jinga mi an ni ti hi phatrua lovin achianga ni engpo ni sela ni zanlam in khel THLIRLETNA chu du tok ta ila zanina in khel tur te hi THLIRLOCKNA ta ila
zanina UEFA Champions League season kalmeka hian quarter final second leg match khelma bak pahnih an khel dona zanlai peldar som pahnih le chanvea arwala khel tur niin Arsenal in Sporting an mi khwal dona Bayern Munich in Real Madrid an mi khwal don bok Arsenal le Sporting in khel tur hi soima sata ila English Premier League ka ma tu Arsenal hian Portuguese League ka pahnih na champion line ni box Sporting hi first leg ka sikhat fain an hne towa zanina Arsenal hian home advantage baka goal khat nei sa chunga Sporting hi an mi khwal don awangin semi-final lut ngei tura ngai an nia Arsenal in Sporting hi team thalo jok team name zoka ngai an ni boka Champions League season an mandan kan en point Arsenal hi league face a chakvek om chun ni in tebula pakhana amoran boka Sporting ero pasarina an nia point riat lain league face a khan anin thlawani mase first leg kan en chuan Sporting hi an mani muala tlo masela Arsenal laka gol khung narem chang anin siama van nei ni sela gol ni tal khung thei tur khopin hun tha an nei first leg a khan man of the match player mal che thaber chu Arsenal goalkeeper David Raya hi ani kha chu wangin Arsenal tan Sporting attack hi film khur taka dan angai dona Portuguese club hi Champions League hi chuan thile damkara cheng an ni awangin an zongjong an pedona Arsenal tan po din mun thazoka dingjok an ni chungin in thada ngamna chi ani don lova theitop chua film taka an khel angai don Arsenal hi an buzola khel tur an ni awangin Sporting hi ngam taka an eteka first half a goal ni margin emotala ma an hruai thei chuan second half pressure tamlutuk lavin an khel thei arin oma Gunnarsian game kill thei dan an neya apoi mota ero Mikel Arteta huesen lo ani ang Arteta hian alonor tom shrep theya gol khung lam an uarani bok chuan Sporting tan dam kho chuana kong akodon lavani mase Sporting laka Arteta adoi vai chuan Sporting hian gol an khung masak bok chuan Arsenal tan insan mar thar ahar sa thei dona game flow diklaklo le diklo laklo om thei ania chu wangin team pani tan chuan bultran thazok ni apoi mo zual don anin thlauna gol khat margin chau ani na hian team pania film khurna atulen rualin besena sang tak alasiam vevea chu he match amunom zual na tur boruak atan na chan tur lian tak ani zanina hian bultran tura ngai te chu Arsenal lama hian David Raya Ben White Saliba Gabriel Hincapi Zubimendi Declan Rice Madueke Eze Trossard le Gyökeres te an nia Sporting lama hian bultran tura ngai te chu Rui Silva Fresneda Diamonde Goncalo Inacio Araujo Halmen Morita Katamo Francisco Trinco Pedro Goncalves le Suarez te an ni Arsenal hian match an khelna hnung paruk atangin result an nei thatok lova voi thum chakin voi thum vek an tloma match an khelna hnung bera hian English Premier League ka Enrini Zan Khan zanina match an khelna tura nge hian gol ni gol khatin an tlom ani Sporting hi match an khelna hnung paruka voi ni an tloma mase voi li an chaka Arsenal a chuan result an nei thadeu ani hian match an khelna hnung bera Enrini Zan vek khan Portuguese League sang bera Estrela sikhat fain khwal muala an hne ani tun seasona Champions League B ka hian Arsenal hian match som pakhat an khel towa voi som chakin voi khat ro an neya an latlo mi lova gol som ni pasari khung toin match tin gol ni point pali paru khung chi angan niya gol nga chau an la chua clean sheet voi sari an nei tling to bok match som pakhat an khela tangin match lia chau gol an chua tina ani Arsenal hian yellow card som ni pani an choi towa red card an la choi mi lo thunga passing accuracy percentage hi somriat paruk point pali paruk an clean bok Sporting po hian Arsenal ang thawin match som pakhat an khel towa voi ruk chakin voi li te meu an tlom thunga voi khat draw an nei ani anni hian gol som ni pani khungin match tin gol ni khung chi angan niya gol som panga te meu an chua towa match tin gol khat point pathum pasari chua ji angan ni anni hi ang clean sheet lei thei lova match som pakhat atangin match nia clean sheet an neya match kwa gol an hum him zo lova yellow card som ni panga an choi to bok passing accuracy percentage sa hian Arsenal nen hian anin zul leya za somriat paruk point panga passing accuracy percentage an nei ani zanina match an khel tur chung changa hian Arsenal kai hruai tu Mikel Arteta hian soyen he club in sul nu ala nu chia ngai reng lo nu chia tumin tran kan lameka chu chuan kan ma chhonte tan har satna asiam bok kan omna hi kan ngai hluwa Premier League no moi choi tumin kan la bei meka Champions League a po din mun thataka kan ding ka player te a enge ka hmudu min zot ani chuan lau nei lo mei al na tak
chu ka hmu du chu ani atia Arteta hian anau te hi lau nei lova huai chen taka anma bak len chuak turin adu Sporting coach Rui Borges an soi ve bokin kan khing puite chu eng angpo lo ni sela keini chuan kan ni na hi Highland zel kan tuma kan ril tramna lam soi kama mo lo achan chu player te hi an phur to kani nuam ti takin kanin khelanga chuti rual chuan harsat na ma chon tur point kanin bua sai kan ti tur chu Champions League season kal meka engti maina anlati theilo Arsenal ne ani atia Emirates Stadium a Arsenal hi neya petlak ngei antum Zanina in khel tur danga German champion Bayern Munich hian Champions League a sulnu nei thaber Real Madrid an mi khwal dona first leg a Bayern hi Real Madrid khelmuala gol ni gol khatin an chak to ani kha match kha a mu noma atang tha in khel en man la takani Zanina hian Real Madrid in Bayern le thal an tumna match Bayern in Real ne nona Champions League atang ngeya petlak an tumna match kan mudona Bayern hian sangni sompakha sompani season a semi final a Real Madrid an ne nu khan knockout stage a Real Madrid hi an paltlang le tamia lava sangni sompathum sompali season te sangni somparuk sompasari season te sangni sompasari somparia season te sangni somni pathum somni pali season a te khan Champions League knockout stage a Bayern hi Real Madrid laka an tlom 5 vekani tun season a ero Bayern hian an paltlang lei theilo thin hi paltlang ngei an tuma chumi tur chuan rem chang po an nei tha hle first leg a khan goal shot ringot po voi somli te mewa oma chuta tanga voi sompali goal zone an peta ma se goalkeeper panin save thatak tak an nei abikin Bayern goalkeeper Manuel Neuer an save anei thathin leya man of the match a hial thlan ani kha Zanina Real Madrid hian Manuel Neuer ta na an siam tam le theyangem first leg a an paltlang lei theilo Neuer hi Zanina hian an paltlang theyangem Manuel Neuer ba ka Bayern tlar ma te hi Real tan boipui tham an tling le in arin oma Bayern tlar ma te gol khung thei zia hi kan soi to thina Champions League bi ka hian enge an soi ta lokila Bayern hian Champions League season kal meka hian match som pakhat an khel towa voi som chakin voi khat chawan tloma an nelo om chun chu Arsenal an ni match som pakhat atang hian gol som thum pali an khung towa match tin gol thum point pakhat zel khung ang an ni phaka gol som pakhat chua to in match tin gol khat zel chu ang an ni an defender pathumin gol khat theu Champions League a hian an khung towa an midfielder pathumin gol khung to bokin an gol khung bel khom chu gol kuwa ani an forward pali in gol khung to bokin a bel khomin gol somni pakhat an tlin der to boka Serge Gnabry an gol ni khungin Nicolas Jackson an gol thuma khunga Luis Diaz an gol nga khungin Harry Kane hian gol som pakhat a khung to ani Champions League a hian squad an thelu an thin chia dan zelin an position hi kan soya Jamal Musiala hi forward role changthin ni ma sela UEFA hi chuan midfield ta aziak luta soimai thiang lo Michael Olise po hi midfield ta aoma ani hi Real Madrid tan ven uluk ngai big tur jinga mi ani Olise hian tun season a Bayern tan in elna a khel zong atangin match somli pahnia gol som pasari akhunga asi somni pakwa loi anei tling towa match somli pahni atang hian goal contribution somli paruk te meu aneya Real Madrid tan ngai tha ngam chi ani lo Harry Kane hian match somli pakhat atangin gol somli pakwa loi akhunga assist panga anei tel match somli pakhat atangin goal contribution somnga pali anei hemmaya Real Madrid defender ten Harry Kane hi space pek chi ani lauti first leg a antong to ni kha second leg a anti non arem lawang Luis Diaz da Liverpool chwa san nuwa athazual sot ni main alanga match somli pakhat atangin goal somni pathuma khunga assist som pariat anei tel goal contribution somli pakhat anei tling der to ani anni pathum hi ansu nu abon ani mai lawa anla in kobrem le zelte hi an hlawom na bel chatu ani heng player pathum hi antlang nel zualna an mani khelmola ngei mai zan ina hian Real Madrid hian an ma chon don Real hi gol ma mozok an ni awangin an defense ngot arem don lawa chutianga doi taka khel thin an ni lo bok an huaisen le don ti achianga chu in khel ti mu nam tu tur pakhat ani attacking game khel ve in nuai tur an ni na hi mititlai tu turania a mu nom don Real Madrid matong chuan vor ni mek Mbappe hian match somthum pariat atangin gol somthum pakua akhung towa assist paruk nei telin goal contribution somli panga aneya Bayern tlar nung ten first leg a anveng zawulawa Manuel Neuer ngei point adang tluan thei lova zanina Mbappe hi Real tan ache thatle atul dona ani hi Real tan apoi modon Valverde finziale tai mak zia kan muthina
chu zan ina hian Real Madrid in an mamo tur zinga mi ani boka first leg a bul tan tu zinga tello Bellingham point Real Madrid tan zan ina hian bul atan thei to don boke Vinicius Junior hi Bayern tan thlam mi lo tur zinga mi ani boka an ven that lo chuan Bayern tan tlak pha na tham khop thil ti theina nei tur zinga mi ani engpo ni sela zan ina hian team pani tan bul tan tu tura ngai te chu Bayern lama hian Manuel Neuer Konrad Laimer Upamecano Jonathan Ta Stanisic Kimmich Pavlovic Olise Serge Gnabry Luis Diaz le Harry Kane te an nia Real Madrid lama hian bul tan tura ngai te chu Andre Lunin Alexander Arnold Rudiger Eder Militao Fran Garcia Valverde Camavinga Bellingham Arda Güler Mbappe le Vinicius Junior te an ni team pani hian match an khelna hnung paruk atangin result anin nei that lei hlea Bayern hian match an khelna hnung paruk atangin voi khat draw an nei ti lo chu an chak fai veka match an khelna hnung bera inrin ni zan khan Saint Pauli mola singa finance chaka Bundesliga season khata gol khung tam ber record tharte po an siamani Real Madrid hian match an khelna hnung paruk atangin voi thum an chaka voi ni tlomin voi khat draw an neya Real Madrid hi match an khelna hnung pathuma phei chuan an chak zo lo fai veka tu naya an result a thalo hle heting kara hian European team thale form mai Bayern hi an len chil don ania an maba khi all sam don davani team pani statistic hi soikai talokila Bayern hian tun season a Champions League a hian match som pakhat an khel towa voi som chakin voi khadan tloma gol som thum pali khungin kan soitak angkhan match tin gol thum point pakhat khung ji angan nia gol som pakhat an chua match tin gol khat chua ji angan ni ani hian iroka somni panga an choya red card pani an choi to boka an clean sheet lei thei lola hi an mutana nia voi ni chau clean sheet la nain match som pakhat an khel to atangin match kwa goal an chua ani passing accuracy percentage hi an nei sang leya za a som kwa point pani pariat an clean Real Madrid hian Champions League season kalmeka hian match som pathum an khel towa voi kwa chakin voi lian tloma gol som thum khungin match tin gol ni point pathum pakhat khung ji angan nia match tin gol khat point pani pali chua ji ang niin gol an chua to zong hi gol som paruk ani clean sheet voili an nei towa match an khel som pathum atangin match kwa gol an chua match lia gol an chua lavani Real Madrid hian yellow card som ni pariat choi to in red card pathum an choi towa passing accuracy percentage a Bayern hi phak lo bokin za somriat pariat point paruk pani an passing accuracy percentage ani zanina aning khel tur chungchang soin Bayern kai shwe tu Vincent company hian kan match khel turatan hian player zong andam kim veka chhor thein an om veke a phurom tak zeta chak ngei po kan du min tran tu ten kan laka an be se kan phok chuak thei ani ti lantir kan tum kan khingpui te hi kan za ma se inrin tok na nen kan ma chhondon ati ani Real Madrid kai shwe tu arbeloa po hian soin kan gema ma son na tur kan nei nuala first leg ang lo dewin tun chuma chuan hun tha kan nei te kan man tangkai le atul dona inrin tok na nen thataka kan khel angai ati ani anni pani in ma chhona achak jok hian semi final a PSG an ma chhondona achak jok tan ma ba khi a haw tak zui don ma se final ero anai kuar don ani ole khatichin kha tun chuma kan topic kan soijaw theina chu nile phot ro se